Dobrodošli v novem vlogu. Danes vas bom popeljala na otok Siluet in upam, da boste uživali. Še malo. Naša soba še ni pripravljena, tako da gremo zdaj malo na recepcijo. Do you know that we packed the stingray? Where we Yes. the stingray? Stingray was there, yeah. Oh. Why do I have one? Welcome to the paradise. In dobrodošli na Siluet otoku. Ponovno tukaj, ponavadi gremo vsako leto za kakšno obletnico, za rojstne dneve in tako naprej. V bistvu midva z mojim dragim sva včeraj imela 5 let poroke, tako da smo rekla, pač gremo čez vikend malo sem. Brandon ni tako petkih igra tukaj in potem midva z malim pridemo v soboto in stanemo do nedelje. In jutri je moj rojstni dan, tako da imamo obletnico in rojstni dan. In ja, zdaj pač naša vila še ni pripravljena, se pravi check-in je ob 2 popoldne, zdaj ura 11, tako da bomo pač malo chillali tle ob bazenu, bomo nekaj pojedli. Potem pa se avantura začne. In na ladjici sem še srečala mojo super kolegico z njenim fantom, tako da ja, itak je ona skoraj v vsakem mojem vlogu, se pravi moja frizerka, ki mi je naredila lase, in njen fant, ki je tudi trener, tako da ja, mogoče bomo imeli celo kakšen skupen workout video. Tamle sta dva uživača. Očitno jih je treba malo poriniti na gugalnici. Kuku! We need you to push us. Of course. Wee! We. I can like that. And I can breathe. You like him? That, but in my brain. But what if the tree fell down on the other tree and a million trees? Then I will protect you. Higher! Higher than Daddy! Higher! Moja
najljubša knjiga, Metulj. Super razgled. Tako da plan za naslednji 2 uri je, pa že malo chillamo tle. Jaz si bom naročila eno kavico po mojem, pa bom brala, pač čist chill out, relax day, ker res ga vsi rabimo. Pa malo sem že lačna, moram priznati. Kavica in sokec. In moja 2 sta šla tamle. Se že kopa mali. Ja, fajn je takole malo iti. Čeprav v bistvu zelo redko gremo, enkrat na leto se odpravimo na takšne potepanje, ali gremo na silovit otok, ali gremo na Pralin, ali na Ladig, čisto odvisno, kam gremo, tako da. Si pa ful redko vzamem tudi čas za sebe, tako da ja, je ful fajn, malo chill out. Se reka, zdaj pač ta vikend ne bom res čist nič delala, ker bom pač posnela takole malo za vas, da malo vidite, ker je res ful lep resort. Je oddaljen od Mahe otoka 35 minut, oziroma do 45 z ladjico, odvisno kakšno stanje je morje. Tako da, ja, jaz sem pa tule pod tole palapico, pijem kavico, berem Metulja. Kako si, Lijo? Dobro. Kako si, Ati? Dobro. I copy you. Končno smo dobili številko vile 217 in lepo gremo. Čudovito. And rockets. In smo našli našo vilo. Super. Look, we had the tower before like this, and this is it. Look at the number. Ja, it's amazing, no? Sedaj vas peljem malo na ogled. Priješ notri, levo. Ok. Še ena postelja, kavč. Heavy.
super izgled na morje. Gremo naprej. In čudovita kopalnica. Bana, ki je doma nimamo. Tuš. WC. In pa še tuš posebej. Dobro. Another flower. Rožica za mene. And on the bed. Wait, there's two beds. Under the bed is Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. Evo, zdaj gremo malo na sprehod. My outfit. There we go. In gremo. Look, Mommy said we don't want to Okay. Then let's do what mommy says. Gremo. Okay, then we don't mean that I'm going to stay there. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get up. Tole je tako kot obarje. Zalivček. Pa ful piha. Ampak okej. How you call this? Marsh? Now we're going up. Yeah. That's how the big fish come inside. The shark. Whale. Look at the fish. Come here. So many fish here. Gremo gledat ribice. Pazi. No worry, I'm with you. Okay. Daddy, Robin, bicycle. Woohoo! Mogoče grem jutri tudi sem laufat. Tole naj bi bil, Which one? ne vem. This is a blue pigeon. Tole je This kit. is a sooty tern, a bird. This is a gecko and a turtle. But it's a cave. No, cave bat. This one. Those are bats, but they are tiny bats that live in the cave. And turtles. And what is this? Where? Insect. The stick insect. Like a stick. What is this? What's this? Chameleon. So. That's the dinosaur. What? Daddy, What? That is hard. pomaranča. Ew! Yep. But it's not so sweet. Daddy, when do we can play with it? You don't play with food. Diši. Diši. Pomaranča.
Lokalna pomaranča, diši. You see? Rip it out, whatever. You do it, otherwise my hands will be dirty. It's a bit soft, so it's breaking out. Hey, your shoes. It's hard, soft. Ugh. Let's try a little bit. How it? Oh, it's too soft. Oh. Wait for us. Lokalna pomaranča. Ampak, okej. Najdeš nekaj tudi na nekem pohodu. Ja. S košicami. Še vedno žulim ta pomaranča. What's that nail? Okay. Ati je našel še eno zadevo, guavo. Guava drevo. Ampak Not ready. niso še zrele. Tamle je ena. Ampak ujedena od They look nice, but not ready. netopirja. In tole Smell so them, no? You smell them? kokosi. It smells? Ne. Okay. Tole je bila pač prva hiša, ko so se pač preselili sem na siluet otok. In zdaj je pa siluet otok razglašen kot nacionalni park od leta 2010. Kje pa si? Inside them. Okay. Si dobro? Yes. Stop. Hold on. There or there. Yep. Gremo zdaj preveriti tole Plavo Laguno. To smo pa prej videli iz ladjice. Ma saj je vse ful lepo, ko ne rečem. Wow. Res noro lepo. Ampak voda mora biti ful še bolj lepa. Ker je malo več sončka ali pa pol, ker je res ful lepo. Wow. Pa pesek. Milina. Kam sta mi zdaj ušla? No, na siluet otoku sem že jaz tretjič, ampak nikoli v bistvu še nisem, ali četrtič, ne vem, ampak nikoli v bistvu še nisem šla sem na sprehod, tako da je ful fajn malo videti. Tako, malo ven, ne? Ko greš neko vasico, čeprav v bistvu nobeden ne živi tu od prebivalcev, včasih pa so, ja. Ampak zdaj so pač delavci, pa tole guest house tudi, pa Hilton hotel je tle, Labriz itak. Drugače pa včasih je bila tle še tudi šola, bilo nekaj pač prebivalcev tu na siluet otoku, zdaj so pa samo v bistvu delavci iz otoka, pa tisti, ki se ukvarjajo z pač raziskavami otoka in tako naprej. Otok je tudi samooskrbni z lastno vodo, tako da v bistvu destilirajo svojo vodo, če se tako reče. Tako da ja, chill, ful chillno. Je pa tudi okej, malo bolj drago na noč, ni tako cheapno, ampak za nas rezidente je malo cenej. Okay, mi v bistvu gremo zdaj v tale cimetière, Skoraj cemetery, na pokopališče in ja, gremo malo hoditi.
tistih, ki so tu živeli dolgo časa nazaj. Ja. Zdaj se je pač malo zaraščeno. Tole me pa spominja na tiste jagode iz Plave Lagune. Pa ni bilo isto. Ja. Ko sta pojedla in sta pol umrla. Wow. Go up there, but I will need to carry you. Never go close. Wow. Tole pa je scary. Skoraj tako kot na Pagu na svetem vidu. Wow. Pridi se. Daddy, put one in my tool. Daddy, a ti je našel nekaj ful dobrega. In tole je pač stari kokos, ko pade na zemljo. In noter je eni mali kokos. In ta kokos je v bistvu ratal zdaj kot, kako se temu reče? It is, huh? Not now it's dead, but I killed it. Ja, najboljši kokos, kar sem jih kdaj v življenju jedla. Je noter kot taka. Inside there is something good. That's the best. Woo! Oh, shit. Oh. Hey, careful.